Izwi lesihlanu sithola lapha kuJohn 19 verse 28. uJesu esesiphambanweni wavela wathi ngomile. Yes Lord. Hallelujah. uJesu esesiphambanweni wathi bazalwane woma uJesu esesiphambanweni. Lithi elinye lamabutho lathatha this thing ngizoyichaza ngelinye ilanga ngoba uma ngayichaza ngizoqeda isikhathi. Yayifaka lapha evinigini yabese ithintisa la ezindebeni zomlomo kaJesu. Ngifuna ukukhuluma ngalento le abayithatha bayifaka lapha bathintisa izindebe zomlomo. Isemon leyo iyodwa bazalwane, asibekelene eceleni okwanamuhla, kodwa okwanamuhla ngifuna sibhekane nalamazwi athi ngomile bazalwane. Amen. Bukani bazalwane, ayikho inkinga enkulu njengokoma bazalwane. Hey. Amen. Umuntu owomile uphelelwa ngamandla. Amen. Ngoba unjani bazalwane? Womile. Umuntu owomile unalento bathini i-dehydration. Hallelujah. Ngoba unjani bazalwane? Womile. Amen. Umuntu owomile bazalwane ubabuthakathaka. Amen. Ay. Umuntu owomile kokumhlwane ubabuthakathaka. Why abuthakathaka? Umile bazalwane. Yes Lord. Amen. Umuntu owomile uyahluleka ukuzenzela izinto. The reason unjani bazalwane? Womile bazalwane. uJesu wakuzwa ugoma ukuthi kunjani bazalwane ugoma bangcwele. Amen. Uma ngabe ufunda encwadini kaAmos ithi iBhayibheli ke uma ngabe ibandla selihlwithiwe, inkonzo yabeningi bazalwane isehlithweni kwebandla. Ngishilo ngathi mina ngikhulumela ukuthi siyahamba bazalwane. Ngosuku lwe-rapture ngifuna sihambe sonke. Amen. Uma uzosala kuzoba indaba yakho le, uzosithola singekho thina. Amen. Sikhona bazalwane. Lithi iBhayibheli ke izinsizwa ezinhle nezintombi ezinhle ziyobe zizulazula bazalwane. Zomile zomele izwi likaNkulunkulu. Kwathi ngithi kunento abantu abayomele bomele izwi kaNkulunkulu. Kunesikhala esikhona empilweni yomuntu noma ngazama ngamabhiya angeke sivaleke, noma ngazama ngamadrugs angeke sivaleke, ngoba nesikhala somile somele uNkulunkulu. Hey, Jesus, Messiah, umakhala shenda. Hey, Nkosi. Ungababona behamba bazalwane bomile, ungababona behleka bazalwane bomile, ungababona abanye bagibela imoto ezinhle kodwa uma ngabe sayedwa inyembezi zigcwala umqamelo. Kwenze njani bazalwane? Womile bazalwane. Hallelujah. Jesus. Abantu bomile bazalwane. Uma ufunda encwadini kaJohane 7 uverse 37 lithi iBhayibheli ke ngosuku lokugcina lomkhosi wePhasika uJesu Bishop labazalwane babuke yokhonza usuku lokugcina.
Hallelujah. uJesu wema ukhuluma nale bandla uthi uma ngabe ekhona kanti belenzani labantu bazalwane uma ngabe ekhona owomileyo uyababona baphuma enkonzweni bazenzile zonke izinto kodwa batshela bazalwane hayi Nkosi yami bonke kwenzile bazalwane uyabona masebomile abasafuna emthandaza abantu uma ngabe sebomile bafuna ukwenza izinto ngendlela yabo uma ngabe sobomile uJesu bamkhiphela ngaphandle uma ngabe sobomile umoya ongcwele bamkhiphela ngaphandle inkinga why bazalwane bomile bazalwane yes Jesus hallelujah kungenzeka impilo yakho yomile bazalwane uthi engasengoma cold drink ngiphuzile kodwa kunokugoma okungaphakathi enhlizweni yami amanzi ngiwasamile kodwa kunokugoma okungaphakathi enhlizweni yami uJesu mangabe khona owomile ageze kuye azomphuzisa uma eqeda ukumphuzisa gogo mhlanje uthi esishwini sakhe kuyokugobhoza imifula yamanzi okuphila Jesus hallelujah ungavuma ukuhamba hey womile uJesu ekhona Hayi. ungavuma ukukhonza uJesu womile uJesu ekhona ungavuma ukukhonza nabazalwane abomile uJesu ekhona Jesus hallelujah Nkosi yami. usiswe kahle uthi ngaze ngoma ngiphakathi emandleni ngaphathwa indlala ngiphakathi emandleni ngibandla lomile hallelujah uvele uze kuJesu akuphuzisa amanzi njengowesifazana waseSamaria athi ukube bewazi ngabe uceleke imamanzi haleluya uthi uma ngabe ophuza lamanzi athi umhlabeleli ophuzayo kulawa amanzi akasayobuye omena phaka